Subscribe TVGH na like, na share, na comment. So TVGH. Abusan fama mko bari so TV media so. So for ko Alaska ni. Ene so so da foforo ya komenhia. Ana ya woda e komenhia. Ai komenhia no ni bi si je no. E se woni se o ka kire. Ai zama ka tonze zi beto fo mbio me che be so. Ai bebe. Ene na kro bia sante kotoko. Ato nsa frɛ ɛyɛ atwuma ya be hene. Nti kisi da hoda dada ya jese nso nya niye na watena so no watena so ye wasa atena so bi no wasa atena so bi onene ofre kisi na ade ngongo mu se emre ofre kisi okunzo ofre kisi no ne nipa domo ye nso mu ku menhia nyina dodo na half of them because of ya be hinti ade ya muntu no ade ya na tuno okunzo tuno ya mekasi tuno bushanya izo ese woni so ka kire na me yema mo se ande die na sabi ona na ya ye ntie ntuno edie nku na wa ye ntie ne nkofo merwafo nkokurafo mrantie ye kuta bibi kuta no de aba teaching nema evidence kuta wo mo de aba mfi we kire akonso of muso ntuno papa na nya obi a so hwe ya be kruso ene ne to so bi so wasane enkuronku atu aso nyina wo se ne papa ne wo fa ne wo fa de ya na de ya na ne prasa ase ne ma wo mo se wa pra hemfo ma kuma ko ahemfo mo ne abi so chene ma kuma ko 11 ena mte ho ase mo ya wo no mo problem ya we hene wo no mo problem ke se se eni ma wo ye kungu die ese wo ne se o ka kire te se eni ma sebi mi de mi hu ye at de me kungu fo ka ena mi so me kebi na bia wa bonti bia metna se afọ bakom na o yewra simo a wo ba na no mo da ro What's the country for? When you
Yes, ni wa yenye mapapa obisa ambre obia sabi ebi wono mo mbeso mekasa nti ya record mo voice ntebusua mo ntema so din na muntie voices bia ya record ye no muntie bi na muntie ni ma papa na ye odi aye yabe atwuma yabe agrekenze ma yabe ai yabe asena meken chese yasi abro bi kula se bi wa bro wa bi wo sin dan ye du ba bi lento we boso na okotene mo yasi papa yi etima ko dwiri dana troga fa asase wa manipi wa mfino okasa na waso metwofo okasa na watu chese nsema nyema waye di bibiri na moka na eswone so ka kire ebusua koso ni ti nsema ni bi ti e ba sisi ya anything they are contomina come from contomina aha no so ba no asana ni contomina Sase wa di kaka le pasase ni na duo funi tumi wa sase sa eni se kro be ni ben no mo nya asam kro no okon no so number 1 nyene so okon nyale oba ba odi ase dechi mama ase chechi bon chedie eni awuro aplanto chedie ko nyame wa kama sase ina na mun sase yo sa yabe ono yabe no hwe eni wasa ko nsansa se wa benya okuro enya okuro nyene so number 2 telephone sase akọ nyina wa wuram fidiem so kan fidiem fo nyina wa eni ebeifo masa nipa ba ko asala e ball no pa asa ball cha nipa ba ko beyi no beyi enye beyi a we dia no de trenku bebre nyina na okasa obo di close so a 1.5 1.5 billion 1.5 billion no ade 1.5 billion obo di kro keke obo di kro no ade baby I was seeing him feel ni abule we bia o akade ana so na za mata no dia what to feel le body bia we didi nyina na wasi na president so say ma me no kwa wansa amani do dia ya be for na ko no anka ni krom for o ma tule fira yi fio no na be si na yi fio krom of kram pe na se afi wasa atre kro no atuma kro ni nyina wakosi nyina didi nyina atuma kro ni twede de ontimi si ni no wa be se twede mu atu kro ni didi twede de obede no wachi se wa be kro ni ni ya kofi kro twede ne fo ase kwan wo no wa be ti kro no twede de say twede free insuo o transport for police station na ka si bi kro wa ye bi awon so wasi hin ene wa ye bi pa ono de say mo mu sa che no masa eni ti atuma ba yo ma hin no ye kro no de ya za kam come ko sa ko shena always can go on there ya be so kata se de dia ye no za kam ko no ba ko nyama kro ya be fo na yo no na bu so fo na ya be fo na ka se me sa opa mbe ko to ya wasi udan
busa we mu abresan ya yafla se asi so aboso aye bibia wi de apono bibia atotomo so many pan trem na ho ya na dia ogu atu agwa in estate oh I was your pa ngoma hena sa ase ya bona se nyama na ya mo ya I was your pa ngoma do business be gina ya se ya ba ha gina sa na 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 oba beton ya ni yo se wanyi ni tuna ya ni di ko efre ke mi se ni pana no de tuna ya ba ko didi you charge and you pay your fasting the charge those afraid say Osuwa yiri ya bi ni fi ani mo e madam tre abihene ko de matu tre ko san sense we Ebusia ka ku meje kokuru mo so mo huni me ko so se mo ti se audio so se mo ti audio so ba na edi ba ko e mo se apunso so atiri nyina obet pankasa na obia expectation is en kene die ene day bitu ya behene efra ko so enso so anya sa mu bi mante ene ja so se ahemfu biara wasi wo mo wono ade ne pasi ahene diku bia wontu bia deserve bia fo so ifitine go so mo kwa asase bia so bia ena eye assembly ma wo kun ayi akoso assembly ma ko ba ya obi gina mu ena wo ka ho asem ti bi bra na ndi ntemu akwa so TV so temi bia koso bet e na ye boy ya bef hini din no na so bia wo interest wo ya bia seminim e die pa potinti ne wo mu ama sabi ya bia sem na so bia wo interest wo sa na roma yo e bebo dia ma ye ka yo ndi ka no menti akonya so na mo me assembly member me wo atuma kwa ma ye twede electoral area na nsan se ye manfo hu hia enti no ne pa asomdwe ne pesa asomdwe benti no asembia na ya na yedi akire sanse ye manfo toye ne a ene yeso ye ho toye the media the honorable Augustine Osei assembly member for Twede electoral area Atuma Kwahoma district na se da wo ka no na ya behene be ye mfie num ne kakra ni ena yewura opemso de yabekuro ehye ne nsa na ode ku yabekuro hye ne nsa no afere na ya behene ba ya wasi nkura wo mantem wo nyina yewura asade aka no ho enkuro bi te se Twede kuro bi te se amponsa kwa Ahoma kuro bi te se Atremade kuro bi te se Techima Amrewadwa kuro bi te se Dida kuro bi te se Atuma Francho kuro bi te se Atuma Jeche kuro bi te se Atuma Chichebon kuro bi te se Atuma Trabom kuro bi te se Atuma Hwidiem kuro bi te se Nyunoso number 1 Nyunoso number 2 ni nyina no na ya behene se yewura de amano kuro bi te se fon ase so ka ho ya wabobo de krofo kuro membodi nyina so a omode disturb peace omma asomdwe ema ho na me pa chona kuro na wobodi no omunni hene wo ho abrempofo nyina wo ho enti se basa onkobo mama ne no maka chen se yewura botre nti no wo so muso nya botre no mo de hwe yewura na brepam no yewura bekasa na asomdwe aba na yero na ya behene de o se won tijan enti na dikrofo no so mbo mu no so no atumi also afa enkrofo aka ho metwofo anti-robbery fo o ye adwuma anti-robbery fo timi be stopo ebi wo kwa na sabi o mo je enkrofo sika ebi wo so a metwofo no mo je enkrofo sika o mo timi stopo bi no mo de o mo tools o mo de ye adwuma wheelbarrow headpans no mo de nyina kogu na ya behina himfie bi wo so no mo de call police station ya aya tete tete empatamu ofo no so okuta wa hini bi allocate people wa say fake wow no nti ama how kese pa na ba Twede ene kuro ka Twede ho nyina eno nti ne yewura dawroma ehu say wanya report afa nkuro no na ya behene ho enti ne obekwe na asema wo ho no watie no hu ni obeya afa ho a nyankopɔ so ncha de abrewa yipuma kwa mu a yewura etirikase asodaye watumi asodaye amane asem na baso a sese wahye na ya behene se di kuro bia obo na bia wontwa design kuro ni mu so ontu omu nyina mfiri so ko pemi se asem a wo hwehwe mu no obehwe mu a no obehwe akosi asem na se na ohu no kure wo mu okay na obia susu se na ne die nke betu na die so
na now expectation pa ne say we so say no also a ratio must be to na media meaning say yewura nyesa na yewura ye na ade yewura obi susuma no me yo hena na enti ahene yire akonya da enti amane na amamane de yehyehyia kakra yewura abotre no eso pa na yewura na koma kese ya eje nsam nyina enti yewura se menim yewura no so hwiwe wasemu na se won tian ana won mo na ninchira wo sa de we twonfiri na abaya asone a ya na den se wasem ba nanim se ya yewura mepam na emom je se de waka no asodin bam no wa anye ne mayie na se de wo se ye no se na nokure ne da wa anfa nto de a na ebia yewura no atwene na ba no de abon. Oh, okay, that's a pa. Na ene committee do say no two o mo. Ene committee a otu ye 9 sanse nipa first na nanoma brempomfo mienu bia no 9 bia no ma committee ba ko sa committee miensa ene yewura otie. Okay. Ene ye beda wase bebre o so TV media so. Bibia se bedi akiri nte be hwe wo kira kwan so ya kasa. Medas. Okay. Abusia ese woni wo ese okachire ensem doso na senia ye hwe mu so TV di akire no sezi ade akobie ni se opem so pes akire se asem no otu committee ma ko nan asensia so mu ko hwehwe asem no ra otu committee ne ba ko miensa so mu ko no ko hwehwe asem no bibiara wa bi obi o mu evidence bu mu ka bi on ko hwe mu fa mebo na ni obi o mu no be ya bi nya ntididi mu ti ya bi case no etiefo eni di akire abusafo de so ya benzensem so atwoma ya benzensem de so na emra ye wo ho no na ni de bi koso o menhie inside o bra banana matrasel so what one no di asem na de bi ba ye na ya bi ni ba ko so o se ya tu ya be hene wi de woni honi je to fo yin to go fam da fo mu hu de nyame ase je tu no shukra o jese SFM asem je ni pa sabio bia ukru mofo bia mpa wasem awe si jaje nka asem ya tu ndi tu ade so na enemi tuwa nzenga bia bubusi la va kweze ja kuntu ni yakatwa yishu ni pasa kubasa iyo bushafo na otie nsemu a ye ma no na ye mujira chire mu ka be didi odi de mu yi si yankroma wi ya si yankroma ni nyina ni se ana ya behene se eye ensase o klimu nyina dida ekọ hin keze ensase enipa grungu etoto nso ko nyina wa klimu se ne dia no ni nana ene konje ensase nyina ma na ya nana ndidi yankroma yankurma na ajin sasi nyamma ze azin ka esre kan yankurma ndi zawo ha wo ya ji yankurma yankurma bushi yo ya da masi yankurma bushi ya be ya da masi yo da masi yado da wazi yado piao abushi yankurma ntina ya da so wa he yo yankoyi intimu so na mu he jubilation sabi ya before bushi ya da nkurunku aka omanya je se opamiso se mo ohene no nko obia sase so mo gutu obia nyo mo ko bibia pio on ho bibia on to so many investigation in every
Ebe kwa to akoso de final judgment we bram amahwe wo de se ise open so se onhwe mo asantemani mu wase omma wo hiri bi fa asantemani bi kirifo bio se de bi obi timi ko jessica obi de hiri bi timi ko number bi ko bob yen yemani ko ase fatire de ko so dia to so ni gune ni mase abra won so ni mo hwe ise ra ko so ni abre papa ya pre you obushia gusua o manhia wohwe nanan ya wo ba ye ne piao bi ye ne piao na na ju tu na na du hina na du hina na eye adankwa amehene ya adankwa ame ye ka adankwa ame dia sufi adankwa ame asa na making obi ye ka adankwa ame obi abi ho ne hina no ya bi so a kire korobia asante kotoko ejini tu mu no so metena konya no so ba nya no so ne da on so ba chia bada otumfo ase ya wada otumfo ase nti ofiri ha wokoi okona na hema ho okocha na hema so
saa pepe na santara mrentie ntina obi ani agina na jutura jo pia o yeso obi dia de foforo to we obi nyina ahye fitaa sankunum bi na ni gie na wofi sisi yi ofi pa nti yenko so ni ehwe na adam kwa me kakra yenko so ni ehwe kakra Adankwa me hene no se adankwa me hene no obedase se yo swai be kire otumfo no fi no obedase adankwa me hene ene no obeda otumfo ase I'm here to only one move you. I'm busy.
Serious, hopefully, one again. Antoine, So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.